Na kraju ili planinar za kraj naše emisije. S vremena na vrijeme pratimo njegove uspjehe i njegova penjanja, a ovaj puta došao nam je nakon, kaže, jedne od najtežih avantura koju je odradio u svom životu u studiju Požalja Goranina iz Delnica, Tomislav Majnarić-Gile, koji nam, kažem, dolazi s vremena na vrijeme. Pa Gile, dobar ti dan, planinari su na ti, pa ćemo i mi tako danas u emisiji. Dobar dan. Dobar dan. Mi sad nismo u planinarskom ruhu, ti jesi kako treba, ali proći ćemo uz tebe nekako. Nikad ne znaš šta se može dogoditi tako da ovih sprema za planine. Tako da. Gle fotografije, malo čas smo komentirali fotografije, sjajna fotografija koja zapravo dočarava ovaj posljednji uspon. Posljednji uspon na ne tako visoko brdo, ali najudaljeniji otok na Jadranu, na otočić Jabuku. Da, Jabuka kao takva, evo ako gledate ovu sliku, sam njezin izgled mislim da dovoljno govori o tome koliko je opasna ili ne opasna, ali vjerujte mi, opasna je, kako izgleda iz daljine tako i izbliza. Ono što je posebno interesantno za Jabuku je to što ne stoji kamen na kamenu, sve se miče. Čuo sam priče, nisam stigao provjeriti, da je nekad ratna mornarica tu vježbala gađanje i tako dalje. Kažem, ne znam da li je istina, ali ima smisla zato što sve se miče i samo tih 100 metara visine, što nije apsolutno nešto posebno, s 0 na 100 je ništa, ali vjerujte, na Jabuci je izuzetno zahtjevno i opasno, kažem, sve se miče i to je najveći problem Jabuke. Otkud ideja? Evo, za popeti se na Jabuku, pretpostavljam da nisi bio prvi koji se penjao i da je bilo puno avanturista koji su odlučili osvojiti taj naš mali otočić, ali zahtjevno je doći do njega. Pa je, ja inače, ko me prati, ko me zna, evo već me vi isto znate, ja jako volim planinarenje. I naravno lijepo se popest negdje na 3000 metara i više, jako lijepo, ali isto tako ima i nekih prekrasnih lokacija u Hrvatskoj, kao što je taj otočić Jabuka, koje su zahtjevni opet ne na svoj način. Recimo, prvo i osnovno je iz Komiže, znači to je neka polazišna točka, imaš dobrih 4 sata vožnje sa brodićem tako nekim srednje brzine i onda kad dođeš, u biti dok dolaziš prvo moraš paziti kako ti je vrijeme, jedan od žigova, 2 žiga smo stavili pa ovo je jedan od njih. Kako će ti biti vrijeme, je moraš računati 4 sata do Jabuke, 4 sata natrag i konkretno nama je trebalo 2 sata gore i dolje, što ne bi nikad rekao, jer kažem 100 metara je ništa. Da. Tako da je izuzetno zahtjevno doći, a još zahtjevnije doći na vrh i popese. Kad sam bio gledao i proučavao, znači evo to je naš brod, 28 ljudi na brodu, gledao sam na YouTube-u neke videe, neki materijal da vidim malo kud, kamo, šta, kako. A 2-3 videa sam samo našao i nigdje nema detaljno kud se ide, tako da bilo je jako izazovno. Uz tebe tko se popeo na Jabuku još? Jedan moj prijatelj Priša iz Zagreba, isto planinarski vodič kao i ja, A i B standard. Još je 3 planinara pokušalo, ali nažalost nisu uspjeli. Što je bilo? Vrijeme nije bilo dobro, more je bilo dosta jaki valovi. Iako ovako na video izgleda lijepo i mirno, ali nije bilo baš. Odozgora izgleda to jako lijepo. Ali priđimo bliže. Tako je. I sad, kad smo došli bliže, nismo se mogli iskrcati normalno, nego smo morali skakati u more i onda plivat na Jabuku sa stvarima, sa svime, i ljudi su bili mokri. I sad kad si ti mokar i ovako je sve sklisko, evo recimo tu smo baš izašli van, sve ti se miče i noga u cipeli planinarska ako nije suha, gled, opasno je. Tako da, nažalost, evo, ovi prijatelji Sanja i Ivan su morali odustati, još Dario, jedan dečko iz Karlovca, isto došao do jednog dijela. Ja sam bio za njih i pitam što je, ide prema dolje. Kaže, Gile, skliže mi se, nažalost. Da. Tako da, Darija, moram posebno pohvaliti za razum i razboritost, jer u planinama je najgore stvar, negdje dođeš, potrošiš vrijeme i novac, tu si, a prošao si, ne znam, od svog rodnog mjesta, ne znam, 500 km i sad dođeš i loše vrijeme. I kazat, ne idem gore, ili loše, ili opasno, i odustat, to rijetko kod nas radi, tako da Dariju svaka čast. Ali planinu treba poštovati, jer to se nekad plaća, nažalost, pa i brdašca, poput ovoga. Brdašca, ali evo. Kao što je Jabuka. Jabuka nema niti jednu svoju plažu, sve su oštre stijene po kojima se treba penjati. I kako si kazao, ja u ruci držim jedan žig za sve planinare koji slučajno budu došli na vrh Jabuke. Planinari vole skupljati žigove osvojenih vrhova, tako da treba ga malo iskopati, koliko sam vidio, malo ste ga zatrpali da ne bi odletilo od juga i bure, ali u svakom slučaju moći ćete sada pronaći i pečati i staviti ga u svoju planinarsku knjižicu. Koliko je trebalo do samoga vrha kad ste već bili na Jabuci? Znači, kad smo došli, prvo je bio problem što nismo stali iz krcalice gdje smo trebali. Znači, trebali smo jedan žal malo dalje, ali uvjeti su bili takvi da
tamo je bilo još gore more. I sad tu di smo se iskrcali, od 3. sam uspio pogoditi da izađem iz ovih prvih, 30 metara zida od stijena. Koliko je strmo? Pa strmo je, znači, doslovno ovako. I sad što je najgore, kako more pljuska od te stijene, te su stijene tako jako fino skliske. I ako padneš, razbiješ se ko da si, ne znam, na Mangartu, na Trilogu ili negdje drugdje. Tako da do gore nam je trebalo, a u biti i gore i dolje negdje sat vremena. Sad gore, sad dolje. Misliš kad ideš dolje da će biti lakše? Još teže. Klinac, nije. Nije zato što, recimo, par puta idem dolje i kad sam se penjao gore uvijek gledam, vidi, tu je ova grm, ovo je ovdje, da znam pogoditi, jer nema markiranog, nema ničeg. I opet gledao sam i dođe mi, čekaj. I kad mogu gledaš, više nema terena, znači sa svih strana je provalija, a negdje mora ići sad kuda, je li tu, tako da opreznost je stvarno nikad dosta. Dobro, vrlo često je spust teži od uspona, to je čest slučaj, jel da? Ako pratite nekad, recimo Mount Everest, kad ljudi najviše nastradaju? Kada se spuštaju. Kad se spuštaju, jer evo, napravio sam, gotovo je, opušteno, idem dolje, riješio sam i onda čovjek strada. Konopi i ankeri ovdje ne pomažu na Jabuci? Pomažu i to je bio plan, ali kako je dolazila fronta, jako loše nevrijeme, recimo to je bila srijeda, u četvrtak smo cijeli dan bili u Komiži i drugi brodovi, niko nije nikamo išao i znamo što dolazi, nije bilo vremena za to. I onda je bila ta selekcija baš onako izuzetno jedna jaka, da nije bilo toga, uzeli smo mi opremu pa bi spenjali smjer i onda može svako doći kad imaš ti štrik. Obično ljudi, znate, griješe, recimo kad si u Dolomitima ili u Alpama, kad si na Ferati. Ljudi misle imaš sajlu i opasno je, ubićeš se. Ne, to je super, si imaš za šta primiti. Problem kad se nemaš di primiti. Tako da ovog da smo napravili, čak ima par klinova nekad kad su neko je penju, pa imaš sidrišta gdje se može vezati, tako da drugi put. Recimo na Tulovim gredama koje su ti na majci postoji konop za jednostavno penjanje. Iako se treba malo provlačiti. Da. Krasne su Tulove. Ko nije bio neko tiže svakako je. To je recimo jedan jednostavniji uspon možda za planinare početnike. Tako je. Znači ovo sad što gledamo, ovo isključivo za profesionalce. Nikako za amatere, jer stvarno je opasno. Kažem, jednom isto kad se krene padat. Ti kad padneš, ako se odmah ne uhvatiš, dobivaš brzinu i nećeš se sigurno dolje. Ista stvar je na ledenjacima kad se penje i tako dalje. Znači odmah istog trena moraš reagirati. Ali opet, taj tren je dijeli sekunde, tako da lako je to ovako sad tu reći u studiju, ali na terenu nije jednostavno. Ali polako, i s planinarenjem treba ići polako kao i sa svim drugim sportovima. Postoje planine koje se daju osvojiti za početak. Koje bi preporučio recimo nekome tko nas sad gleda i kaže možda će vikend biti dobro vrijeme? Pa evo, pošto smo u Zagrebu, vjerujem da imaš jako puno ljudi koji ne poznaje Sljeme. Ne mislim to da neko nije išao sa žičarom gore, nego koga je prošao skroz s jednog strane na drugu, s istoka na zapad, ima toliko lijepih vrhova, toliko lijepih planinarskih domova, toliko skrivenih detalja. Recimo ja iz Delnica, koliko put sam već bio i opet bude nešto što nisam vidio, tako da u biti ta neka moja misija zašto sve to skupa radim i bude u medijima je upravo to, znači potaknuti ljude na taj jedan zdravi način života, posebno recimo mlade dobiti u prirodu, mislim da je poseban izazov i to je ono što stvarno želim, tako da vi svi evo koji ste u blizini imate krasne planine ovdje, znači imate recimo u Gorski kotar, moram spomenuti kad sam već iz Delnica. Pa sam te htio pitati kao Goranin koji bi brdo preporučio kao prvo? Kao prvo, Birolasica, bio sam prekjučer i recimo Risnjak, prekrasni vrhove, nisu teški. A Samoborsko gorje nismo spomenuli. Prekrasno isto je. Kao i Žumberak, pa do Svete Gere. Sve je to lijepo. Nismo ni svjesni koliko smo bogati, koliko prirodnih ljepota ima Hrvatska. Pa kad ih već imamo, ajmo ih posjetiti, vidjeti, vjerujte mi, neće vam biti žao, ko nije bio. Pa ako ništa drugo, Premužićeva staza, gospodin Premužić je rekao da je gradio da i dame mogu po njoj šetati, tako reći, možda ne baš u štiklama, ali takva je bila ideja, pa evo, možda to za početak. U 3 dijela, pa će ići. Isto prekrasno. Hvala ti lijepa na dolasku, puno sreće u danjim pothvatima, naravno emisija Dobro jutro je tu i pratit ćemo sve one buduće koji budu išli i još jednom svi one koji budu išli na Jabuku, nije za amatere, samo za profesionalce, neka budu oprezni. Hvala ti. Da, prirodi uvijek treba pristupati radosno, ali i s oprezom. Toliko od nas za danas, novi susret sutra od 6 sati 45 minuta. Doviđenja. Doviđenja.